vau thani sari ni ngani ani a khovel thu thar poimo te kan lor le dona tun trum chu ni danga kan puan ngai lo US in thlan chung chang hi video bulletin nan kan mang don ani kan hriat angin kumin kum top lama US president in thlan pui nei tur ani a khovel in an ngai chang thup mai tuna hian in thlan boruwa ka kal chho tan mek zela president chu tur party huang chunga in tlan siak na nei chu a moran bok chho tan mek Biden le Trump chu atopa ding turan ni don ta ni in a hriat Republic Party atanga president chu tumzinga Nikki Haley chuan president ni tura akong zo achol sanangai ta a Trump chu Republic Party atanga president chu turani ti achiang chhota Nikki Haley chuan White House bit atitopa Trump le Biden in machon le na tur kong zau taka in hong ta ani Haley hian Republican presidential front runner Donald Trump ne na hun rei tak president candidate ni tura an intlan siak na machon chu ni min khana ti top ta a November thla a in thlan pui nei tura Democratic President Joe Biden le na in machon le huna President Louis Trump chu party candidate ani don ta ni in a hriat ani South Carolina Governor Louis le United Nations sa Trump a hun la ambassador ni bok Haley hian Super Tuesday atanga ni khatna ajin kong he ti topa Republican atanga nominating contest sompanga zinga Trump chuan du tu alanga berti ati chiang ta ani Republican Party atanga president chu tum Charleston a thu a soina Haley chuan tundin hmuna chuan ka campaign ti topa hun ta ani ati tundin hmuna chuan Donald Trump a kuta hian kan party le api lama ama vote tum lo tu te vote mu chu Donald Trump a kuta hian om ta ani ati chu tiang chu ati thei nge ka bai sei ati UN foreign policy lama ton hriat ana ya trangin Haley chuan US global leadership chun som zela poimo thu a soya a campaign chung zong khan Haley chuan US hian Ukraine chu Russia beina laka inven na konga apui angai ti soya Haley hian Russia beina atranga Ukraine tran puya au puya hei hi Trump ne na andang lam na lian takani Ukraine thlopna kan hnu kir tel telani chuan indona azwal zo kang ti in Haley chuan a soya Trump hian hunrei tak Senate Republic ruai tu lo ni to party hardliner then khatin president Louis ne na inzom na nei tok lo nia an ngai Mitch McConnell la thlopna ni min khana ti chiang bok Haley hi Republican atanga president ni tum dang zong a ina dai raya Trump a king tu dang zong a ina feya mase president Louis tan chuan lo omna lian taka siam lem lo Trump pa chungchanga criminal indictment tam tak omma se adin mun Trump hian aso ketari viawani kumsom sari pasari mi Donald Trump le kumsom riat pakhat mi Biden te in machon le tur hi kumsang khazakwa somnga paruk nuwa US presidential contest repeat masaber anga ngayani a opinion poll a chuan Biden le Trump ani te hian vote nei tu te zinga approval rating an nei tlem hle thung political polarization ina ati buai to rama hian in thlan na hian in then na thuk tak athlen don tia chianga Biden hian Trump hi democratic principle a hundar thong taka ada a Trump ve thung hian kumsang ni som ni president in thlana Biden an nena achana thil dik lo om nia a soi chung changa thu buai siam sak le atiam thung Donald Trump hi Republic Party IOR president chu turani ti achiang thokhat to a mase party nomination hi official apuan ala nilawa November ninga in than pui nei tur hi khovel ngai vena ni awangin thubul tran nan kan han mang ani ole heti lai hian Israel buaina awangin US chuan Ukraine ngai sak tok lo ni in media tam takin an puanga thil thlen dan chi a hrelo maila Ukraine hian khothlang puina abikin US puina adon thin chu tuna hian a dong ta hri lova US chuan dollar tluk la ding on somruk vel Ukraine pe katuma mase Trump Pol Republic Party lalna house a he bill hi ala tang mek heti lai hian Hamas havin October ni saria Israel in ring lo layan bei riap mai ni kha ram ria lutin an mu apiang an ka pa an man boka kha wang khan lo thei lovin Israel chuan Hamas laka in do na puanga an ron vung chho le a
Hamas tran tu Iran le asangoi zon puite Arab Muslim ram run tho chuak suaw tur beng da in US chuan langsar tekin Israel atran zia atilanga ral thuam an thon lut ngal zung ani kha indo thlona tam tak tum le thlo chua theina indo longlian aircraft carrier Israel bul tui puya US chuan ron tir ngala aircraft carrier pakhat mai nilavin pahnih laian ron da ani kha chutiang chuan ral thuam lama po US hian khovel hriata a hun laia tlang thang si lo khan Israel a thon lut zuta ral thuam tam tak a hral ngal chur bok hei hemi chungchang hi han puang chiang lo tiang US chuan October ni sari atang khan Israel hna ral thuam chi hrang za chuang a hral ti anem nget United States chuan October ni sari atang khan Israel hna ral thuam chi hrang za chuang a hral to ti poma a pe chuak to ni in tun hnai khan US official te chuan Congress a classified briefing an soi ni in Washington Post chuan a report a alan in ral thuam hralna hian precision guided munition te small diameter bomb an ti te le ral thuam chi hrang atela report a chuan an hralna man chu pompui ngai khupa man to ani lo wangin Congress in a pom masak ngai lovin an hral ni in report chuan a soi Congress pompui na kher angai lo ni in an soi ani Washington Post in a komna Biden administration official Louis Jeremy Koniadik chuan hun reilo te chunga thil hral chua tamlu tuk hian Israel tha ati chaka ral thuam hral zung ni lo seng chuan Gaza Hamas laka Israel na tho chu chhun zom thei ani to lo mai thei ati US thlop na ani Koniadik hi tuna Refugee International President ni me kani a US chu ral thuam hral na manga Israel chu Gaza a chet na ti top tura nor turina nge na ni State Department hupuang tu Matt Miller chuan Washington Post hna Biden administration chuan member te hriat chian theina tura Congress nge na aruat dan te azoma formal notification chu dan anga ti tur ani lo poin member te hriat tirna a pe fo ti asoi US official te chuan October thla atang khan Israel ral thuam thon chungchanga voi zani chuang Congress an against to ti in Miller chuan soibok report chuan State Department official senior pakhatin October ni sari atang US ral thuam Israel hna pek chua zong ani lo le asen so zong dik tak chu asoi du lova heng zinga hian ral thuam hral thar le active foreign military cells emo FMS te po atel ni in an soi heng te hi tun lai sipai engpo tan chuan thilom janei thamani a ral thuam thatak tak changkang tak hralani ti official chuan a soi ani kan soi mathlon lovin Ukraine in dona hian US sural thuam thon lut na saberani a US angram ho satan Ukraine le Israel tan ral thuam a supply chargeremo sumlama tran puina apekop charger thayang ti chu ngai dan tlang lon ani hloma adik viau mai masa Ukraine hian nikum lama counter offensive an kalpui a hlo cham puya wangkhan nei to lam an hnual hle ni in alanga kha wangkhan ral thuam lama tran pui vak chu in sen thlon na mai ani thei Russia in ral thuam lian zo ka a chan let zela wangin nei to po hian ngai tuana thar siam nan hun engemaw chung Ukraine tran puina a chol san leilo kani Ukraine hi an pui chhun zom lo chuan an hnung tol zel don ni in a hriata US tran puina dollar tuk le ding on somli chu alo thlonin a luang ral ti pon soila adik ome he wang hian US lampo hian an tran puina pek zo zai hi en non ngai ni in an hria Republic lam hian hetianga sum tam tak pek chua hi ui om manti dollar tuk le ding on somruk la pek chua turpo house ala tang khang me kani chuti lain Israel tran puina tur hi akal ve zela US chuan pek ngot pi lama dollar tam tak man Israel an hral to ani US in Israel hna transfer zinga hian precision guided munition chu alangsar hle khovel in dona lo hlok pui tu chu US hi ani ber thin reng ani US in Israel hna ral thuam a thon precision guided munition hi engral thuam chiange ani precision guided munition PGM smart weapon bomb emo smart munition emo smart bomb emo tia hriat ni in guided munition tia soi mai thin ani bok bom changkang tak bom mit nei tia kan hriat thin kha nia target dik taka ka theina tur ni in collateral damage ati tlem hei hi atangkai na chu ni a
bom puakin thil dang ati chiat lo nan hetiang bom ka dik tak hi man ani thina ni a target dik takin an kap thina Gulf War masabera khan heng guided munition hi tam tham man ani lova ral thuam an ka chhuwa zinga za apakwa vel chau hetiang ral thuam hi Gulf War masabera khan man ani precision guided munition alo chhuata ka wangin bom hlui jok technology niam jok te chu unguided bom emo dumped bom emo iron bom emo tia soi ni in heng hi tunlai in do na hian man vak an du to lova a chan chu target dik takina kap lo theya mi hring tan chiat na lian tak a thlen thei mase Russia Ukraine in do na hian ral thuam thaina dei seng lova a khoilam ve ve po hian bom mit del unguided hi tam tak an mang thovani US in Israel tana ral thuama supply zinga small diameter bom chu alangsar pol ani boka ahma ami ang bok khan thlona atanga thlak chi le khal chhuwa chi ka chhuwa chi ang tho kha ani GBU 39 small diameter bom chu alangsar ber ni in hei hi pound jani somnga a kg azong chuan kg zale som zetari tani a precision guided glide bomb manti thlona atanga ka chhuwa chi ani US Air Force thlona tam jok chuan BRU-61 SDB pali pek chu pound sang ni a kg anga zonga kg zakwa som zetarit bom an phur thaya kum sang hele paruk khan service a man tran ani anua ground launch small diameter bomb GLSDB chu ground launcher sang atanga ka chhuwa theya siam an ni heti lai hian Gaza in dona alakal mup mai Gaza chim lama Hamas nena anin beina IDF chuan sipayan chan leta mi som panian hliam nimin khan Gaza Strip chim lam in dona Israel sipai pakhata thile a midang som panian hliama October thatop lama tanga Hamas laka ground offensive Israel nakal puina hian sipai zanile somli pasari an thitling ta ani sipai ming hi staff sergeant Okets kanen unit mi ni in David Sason ni in kumsum ni pakhat mi ani a ganot hadar khwa ni in Israel sipai te soidanin Hamas operative te nena anin beina hian hliam som pahnian om in beina mun ranga thlenga Gaza chim lama in beina commando brigade sipai dang pakhat chuna takin a hliam bok Gaza chim lama IDF le sinbet te chuan he hmuna Hamas rocket unit commander chu airstrike an beina thi ti an soi hepa hi Amar Atia Darwish Aladini ni in Hamas commander ani a kumsom hnikal ta chunga central camp tia soi atanga Hamas in rocket an ka chuana mo phurtu berani a alo bera kumsang hile paret indona atang khan hepa hi active takina che ni in an soi IDF le sinbet chuan Aladini hian October ni saria firfiak pol te be pui thlak na tura in buat saina khan mun poimo taka chang tian soya Israel kho puile Gaza IDF sipai te chu shock attack a khan rocket tam taka ka anni IDF chuan nikal ta chung khan Gaza marlam Jabalia a Hamas le Palestinian Islamic Jihad target engemaw zat an bei buka be pui an thlak na hian Hamas mun engemaw zat ti chiatani hei hi ama a sederota Hamas ina rocket an ka chhuwa chan let na ani heng target te hi firfiak pol in thupna apartment le ral thuam da khom na mun rang rocket launcher le tunnel te Israel hian an bayani October ni saria Israel mi pui thana atel Hamas officer le firfiak engemazat chu Israelin Gaza abe pui an thlak na an thile bok ni in IDF chuan an soya pui khoina thlen na mun hi chiang taken an soilo Gaza marlam ti chawa puana ni a kan hriat angin Gaza marlam hi Israelin beipui an thlak masak na mun khani in Hamas firfiak marlama hian anda thazo thokhat to ni in an soya mase hemi nu hian Hamas then khatte an lein hor khoma anin truk khom thar le mekani marlama beipui an thlak na hian Hamas elite nukba force a platoon commander panhi te squad commander pakhatte an tel ni in thu chhuwa chuan a soya October ni saria nir idzaka in thana hmuna khan heng firfiak ho tu te po hi an tel Gaza chim lama khan uni sa IDF chuan Hamat town residential complex be chhun zom zel na sipai te chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad operative zatam tak an man ti an soi IDF chuan heng venga tawar sang tak tak te chu Hamas ten an mang tangkai hle ni in an soi bok
tun thlengin IDF chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad Operative zanhi somnga velan manto tian soya an zinga then khat chu October ni saria be pui thlak na khan an tela Hamas elite nukba force member po an tel IDF chuan commando brigade ta Maklan le Egos unit te baka Navy a Sayed 13 le Sinbet agent te chuan Hamata building dap na ngur tekin an thok me kani commando te hian an venga an hnena inpe operative tam tak an mana chung zinga chuan Hamas sniper squad commander le commander dang pahnih po an tel ni in an soibok Israel sipai te hian building hrang hian silai puak thei thil le sipai man ruwa scuba gear te po an man bok ni in an soya heti lai hian IDF chuan 7th Armor Brigade in Hamat area chu an hual mek ti an soi Military Intelligence Directorate's Unit 504 tenen civil zinga in phum ru fir fiak tlan chiat tumte an dap mek an man zel bok Khan Yunis mun danga IDF chuan Islamic Brigade in Hamas cell mi panga omna chu an bei ni in a puanga heng mi panga te hi an that ni in an soibok Gaza mar chakho pui be thanauna Israel fighter jet chuan bei puyan thlaka Hamas heltomna building an kap chia thil thleng hi footage sin an tar lang bok Israel sipai chuan Central Gaza a Nahal Brigade sipai te chuan ni khatkal ta chung khan Hamas silai keng somni velan that tian soya sniper le airstrike mangin Israel te hian Hamas laka bei puyan thlap Gaza a Hamas en call health ministry chuan October ni sari atang khan Gaza Stripa an mile sa thi zat chu singthum zasari som pasari an kai chho to ni in an soya October thla atanga Israelin indona afir fiak lam anti hlum to zat nia an soi chu Hamas fir fiak sing khat sang thum vel an tling to bokani ole indona chu alakal mup renga Israel Hamas indona hian engchen nge o don hria ta ni lovani inka hai deal te chu soi ve bok ma se Hamas lam chuan Israel hian ral thuama da phot lo chuan biak remna om don lo ni in an puang le to boka chuti line Russia Ukraine indona po alakal chho mup renga hei po hi Russia versus NATO bohro kal chho tran le mek boka khovel mabak hi enge ni don le kan ngai chang zel don nia